자, 오늘 이방 종교와의 관련 를 함께 살펴보도록 하겠습니다. өнөөдрийн хэлбэл болохоор харийн шашинтай холбоотой сэдвээр ярьсан. 자, 이스라엘은 수많은 종교와 신들을 가지고 있는 이 다원론적 세계에 살고 있었습니다. Израиль болохоор маш олон шашин болон бурхадтай тийм олон ургалч ертөнцид амьдарч байсан. 그러니까 우리가 잘 아는 이 바알신 등 여러 하나님 외에 다른 신들을 섬기고 있었습니다. Бидний сайн мэдж байгаачлан Баал гэх мэтчлэн эзэн бурхнаас өөр тийм ээ тийм хуурамч маш олон бурхад байсан. Тийм дэлхийн ертөнцид амьдарч байсан. 자, 물론 이스라엘은 하나님만 섬겨야 했죠. Израилийн хувьд бол мэдээж зөвхөн эзэн бурханд үйлчлэх ёстой байсан. 자, 이스라엘이 예배 드린 행위는 그 민족들 한 가운데서 여호와 하나님에 대한 끊임없는 이 선포의 기능, 이 선교의 기능을 담당해야 했습니다. Израилийн эзэн бурханд өргөж байгаа тэр мөргөлийн 선포, зан 죄송해요. үйл 선포입니다. 선포. 말씀을 선포하다. 예. Израильчүүдийн өөрсдийн эзэн бурханд өргөж байгаа тэр мөргөлийн зан үйл болон үйлчлүүд нь бол тэр олон үндэстнүүдийн донд эзэн бурханы талаар тасралтгүйгээр зогсолтгүйгээр тунхаглах тийм үргийг гүйцэтгэж байсан. 자, 하나님께서 이스라엘 가운데 행하신 것들은 이 민족들에게 알려지게 됩니다. 이스라엘 백성들. Эзэн бурхан Израилийн ард түмний дунд үйлдсэн тэр үйл хэрэг нь тэр бусад улс үндэстнүүдэд мэдэгдэж байсан. 네, 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 통해서 그 이방 신들을 섬기는 그들에게 말씀이 선포된다라는 것입니다. Израилийн ард түмнэр дамжуулан эзэн бурхан өөр бурхад үйлчилдэг тэр ард түмний дунд бичсэн томхоглогдож танигдан мэдэгдэж байсан гэж хэлж байна. 자, 그래서 이스라엘 존재 자체가 하나님께서 간섭하신다는 사실에 대한 증거입니다. Нэг юусанд Израилийн шашин хэрвээ шашин гэж ярих юм бол Израилийн шашин нь өөрөө эзэн бурхан бол тэдний амьдрал бүхэл зүйл оролцож байдаг, хянаж байдаг гэсэн үнний тухай гэрчлэл байсан гэж хэлж байна. 출애굽기 15장 11절에 보면은 여호와여 이 신중에 주와 같은 자 누구이니까 이렇게 말씀하고 있어요. За гэрчлэл номоос харцгаая. 잠시만요. 출애굽기 15장 11절. Гэрчлэл номын 15-ын 15장 10 네, 15장 11절. 11 дэх эшлэл. Аяа эзэн бурхтаас хинэн танил угаадэл ариун нь үлэмжийн алдар аимшигтай үйлсэн гайхамшигтай вэ гэсэн. 자, 그러니까 세상의 어떤 신도 자기 백성들을 위해서 그런 기이한 일을 행하셨던 여호와와 비교될 수 없다. 그 말씀이죠. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа өөр ямар ч ард түмний шашин тэр
бурхад нь эзэн бурхантай харьцуулшгүй юм аа. Тэр өөр үндэстнүүдийн бурхтыг эзэн бурхантай бол огт харьцуулшгүй юм аа. 자, 그러니까 이방 민족들의 신들은 아무것도 행할 능력이 없고 할 수 없다는 것입니다. 아무 능력도 없고 아무것도 할 수 없다는 것입니다. Харин үндэстнүүдийн бурхад бол эзэн бурхантай харьцуулах юм бол юу ч хийж чадахгүй, ямар ч хүч чадалгүй бурхад юм аа гэсэн үг. 자, 당연히 이스라엘 하나님과 비교될 수 없는 그런 존재들이죠. 세상 신들은. Энэ ертөнцийн бурхад бол угаасаа мэдээж одоо эзэн бурхантай харьцуулшгүй тийм одоо хуурамч зүйлс байгаа. 자, 그런 가운데 이 하나님은 행하셨습니다. 역사하셨습니다. Харин бидний эзэн бурхан болохоор тийм агуу үйл хэрэгүүдийг хийж байсан. 자, 그래서 출애굽기 15장 14절, 15절 여기 말씀을 보게 되면 예, 이스라엘이 이제 광야길을 행할 때 예, 하나님께서 많은 역사를 행하셨음을 우리에게 알려주십니다. Гэтэл 15-ийн 14, 15 дахь ишлээс харах юм бол бурхан юу хийсэн бэ гэдэг талаар маш тодорхой өгүүлсэн байгаад Израилийг тэр цөлөөр явж байх үед эзэн үнэхээр гайхалтай тийм үйлсүүдийг Израиль ард түмний дунд хийж өгсөн. 자, 그래서 여기 보면 열방이 듣고 떨며 블레셋 거민이 두려움에 잡혔다라고 했습니다. 14 дээрээс харах юм бол ард түмнүүд сонсоод чичирч байна. Филистийн оршин суугчид айж байна. 네, 그러니까 이방 모든 그 이스라엘 주변에 있던 이방 나라들이 다 두려워하면서 낙심하면서 그렇게 예, 하나님을 바라보게 되었다라는 것입니다. Израилийн эргэн тойронд байсан тэр ард түмнүүд, тэр үндэстнүүд эзэн бурхны талаар тэр юу хийсэн талаар сонсоод айж чичирч сэтгэлээр унаж байсан гэсэн үг. 자, 그러니까 자기들이 그동안에 믿었던 그 신들은 아무것도 아니었던 거죠. Зориг мохож бас дагжицгааж байсан гэж байна. Тэр Израилийн эзэн бурхантай өөрсдийнхөө бурхтыг зүрлээд харьцуулаад харсан чинь тэдний одоо итгэж үйлчилж байсан тэр өөрсдийг нь хуурамч бурхад бол үнэхээр юу ч биш юм байна гэдгийг тэд мэдсэн гэсэн үг. 자, 그래서 이 혼합주의는 이스라엘 신앙의 토대를 이게 무너뜨리는 위협이 됩니다. 이 혼합주의. За тэгээд нөгөө холимог үзэл гэж байдаг тийм ээ. Тэгээд холимог үзэл болохоор Израилийн одоо тэр итгэл үнэмшлийн үндэс суурийг ганхуулдаг, нураадаг тэг аимшигтай одоо аюул занал болдог байгаа. 자, 이 혼합주의라는 것은 하나님도 믿고 다른 우상도 섬기고 이런 거죠. 다 이렇게 예, 혼합이 돼 있는 그러한 신앙을 말합니다. За энэ холимог үзэл гэдэг юу юм бэ гэхээр эзэн бурханд ч итгэдэг, бас өөр хуурамч бурхтад ч итгэдэг. Аль алинд нь итгэж, аль алинд нь одоо үйлчилж мөргөж байдаг. Тийм одоо холимог итгэл үнэмшил гэсэн үг юм. 자, 우리가 잘 알듯이 이스라엘 백성들이 이 하나님만 섬겨야 되겠는데 거기에 있는 우상들도 같이 겸하여 섬김으로 인해서 하나님께 범죄해서 비극적인 그러한 결과를 맺었던 것을 우리가 알 수 있습니다.
Биднээсээ мэдэж байгаачлан Израилийн ард түмэн бол зөвхөн эзэн бурханд үйлчлэх ёстой тийм ард түмэн. Гэтэл тэд нэр ийм холбог үзэл давтаад эзэн бурханд ч үйлчлээд бас хажуугаар нь тэр хар шашны хуурамч бурхтад ч үйлчилж эзэн бурхныхаа өмнө маш том гим нүгэл үйлдсэн. Түүнээсээ болоод маш хүнд байдалд орж одоо эмгэнэлтэй тийм үр дагаварт хүрсэн гэдгийг бид нар мэднэ. 자, 아프리카에서 아프리카 사람들이 자신들의 전통적인 그런 종교들을 통해서 완전하신 하나님의 계시와 하나님에 대한 예배를 드릴 수 있을까요? Таныг асуулт асууя. Африкчууд байгаа тийм ээ. Тэгээд Африкчууд өөрсдийнхөө одоо уламжлалт тийм шашин одоо бөө мөргөлч гэдэг юм уу. Тэр хар домьёс ч гэдэг юм уу. Одоо ийм шашин шүтлэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр уламжлалт шашин шүтлгүүдээрээ дамжуулж төс төгөлдөр бурхны илчлэлт болон илчлэлтийг авч бурханд мөрөглийг өргөж чадах уу? 자, 여기서 우리가 잘 분별을 해야 되는데 그들의 문화적 유산 이런 것들은 우리가 긍정적으로 생각해 볼 수 있어요. За тэгэхээр эндээс бид нар маш сайн одоо ялгаж салгах тийм чадвараа ашиглаж одоо зөв ялгаж салгах хэрэгтэй. За Африкийн тэг үндэсний соёл ч гэдэг юм уу одоо зан заншил тийм ээ тийм зүйлийг болвол бид нар мэдээж одоо тэр тухайн үндэсний тийм өвөрмөц соёл гэдэг талаас нь өөдрөгөөр харж хүлээн авч болно. 자, 그러나 그런 전통들과 하나님에 대한 예배를 이렇게 함께 같이 보는 것은 문제가 있습니다. Хэдийгээр одоо тухайн үндэсний соёл ёс заншилт нь бид нар эергээр хүндэтгэлтэйгээр хандлаа гэгээд эзэн бурханд хандах эзэн бурханд итгэх тэр итгэл үнэмшилтэй бол ерөөсөө хольж сольж болохгүй. 다시 말하면 그 아프리카의 그 전통적인 그러한 신들을 받아들인다는 것은 결국 이 성경을 이 성경적인 우리가 믿음을 부정하게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Африкчуудын тэр үндэсний соёлыг нь бид нар хүндэлж байна. Одоо соёлыг нь бид нар эергээр ингэж харж байна гэд тэр юу тэдний тийм уламжлалт тэр шашин шүтлгийг нь эзэн бурханд өргөх тэр хүндэтгэл мөргөлдөө ингэж хольж утгаж ерөөсөө болохгүй. Тэгэх юм бол энэ маань маш одоо буруу одоо гэмт нүгэлж болж болох юм. 자, 혼합주의가 바로 그겁니다. 혼합주의가 다른 종교의 신들도 인정하고 받아들이는 거예요. Түрүүн хэлсэнчлэн холимог үзэл гэдэг бол бид нэр зөвхөн эзэн бурханд мөргөж эзэн бурхандаа л хүндэтгэл мөрөлийг өргөх ёстой байтал тийм биш эзэн бурхны хажуугаар одоо өөр улс үндэсний тэр уламжлалт тэр шашин шүтлгийн хүртэл хамт одоо дагаж бас хамтдаа одоо тэдэртэй хамт тэр хуурамч бурхтад нь мөргөх явдлыг хэлж байгаа. 자, 그래서 이슬람교, 힌두교, 불교, 기독교 등등 이제 이름만 다르지 다 같은 신을 우리가 섬긴다 이렇게 말하는 겁니다. Тэгээд үүнээс үндэслээд энэ холимог үзэлтнүүд бол одоо исламын шашин ч гэсэн хинди шашин, буддын шашин, христ итгэл гэдэг энэ шашнууд чинь бүгдээрээ эцээс нэг л бурханд хандж байгаа, нэг л бурхан руу тэмүүлж байгаа адилхан юм гэсэн ийм одоо үзэл санаанд хүрдэг байна. 자, 그런데 우리가 또 주의해야 될 것은 그렇다고 해서
이 다른 종교를 믿는 그런 성도들에 대해서 미워하거나 또 그들에 대해서 어떤 나쁜 행동을 하거나 그러면 결코 안 됩니다. Тэглээгээд бас бид нар тэр бусад өөр шашинд одоо итгэдэг, мөрөгдөг, өөр хурамч бурхтад үйлчилдэг тийм хүмүүсийг үзий ядах юм уу, гадуурхах, одоо тэдний эсрэг ямар нэгэн тийм ээ муу мухай үйлдэл хийх гэх мэтлэн ийм байдал бол гаргаж болохгүй. 자, 오히려 우리는 그들에게 복음을 전하고 제자 삼는 것이 선교의 핵심입니다. Харин ч бид нар одоо тэр хүмүүст сайн мэдээг ярьж тийм ээ сайн мэдээг дэлгэрүүлэн тэднийг эзэн бурхан руу жинхэнэ эзэн бурхан руу удирдах аваачих нь бидний ёстой хийх ёстой зүйл буюу бидний илгээлт юм аа. 자, 그러기 위해서는 인간적으로는 우리가 가까이 할 수 있죠. Тэгэхийн тулд өөрөөр хэлбэл сайн мэдээг бид нар дэлгэрүүлэхийн тулд бид нар тийм өөр шашинтай хүмүүстэй ойртож нөхөрлөж болно. 자, 그러나 신앙적인 부분에서는 절대 타협하지 않습니다. Харин итгэл үнэмшлийн хувьд бол бид нар ерөөсөө тэднэртэй эвлэрч болохгүй. Тэдний одоо таалал нийцэлж болохгүй маа. 자, 이 부분을 여러분들이 명확하게 잘 기억하면 좋겠습니다. Яг энэ тал дээр бол бид нэр маш тодорхой гэж ялгаж салгах хэрэгтэй юм аа. 이 구원은 오직 예수 그리스도만으로 우리가 구원을 얻는 것입니다. Авралыг бол бид нар зөвхөн Есүс Христэд итгэснээр л олж авдаг. 자, 구약 성경에도 어느 곳에서도 은혜를 전달하는 매개체로서 이 이방 종교들을 묘사하고 있지 않습니다. Чин гэрэн дээрээс харах юм бол ямар ч ном, ямар ч ишлээс нь бид нар одоо тэр бурхны нэгүслийг хүргэх тийм ээ нэгүслийг олох тэр дамжуулагч нь харь шашин байх юм аа гэсэн тийм дүрслийг, тийм одоо үгийг бол олж харж чадахгүй. 자, 즉, 이 성경은 이 배타적인 성격을 지닙니다. 이 배타적인 성격이 이해가 되시나요? 네네 예. 인정하지 않는 그렇죠, 그렇죠. 우리 음, 하나님만 인정합니다. 다른 네. 종교는 인정하지 않습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу гэсэн үг гэвэл те одоо хуучин гэрээний ямар ч ишлэлд бид нар одоо өөр ямар нэгэн шашнаар ч гэсэн нэгүсийг олж авч болно гэсэн тийм тэгж дүрсэлсэн тэгж өгүүлсэн ишлэл хаач байхгүй хуучин гэрээнд. Тэгэхээр нэг ясандаа Библи дэх одоо бидний итгэл үнэмшил Библи дэх бидний шашин болол ерөөсөө бусад шашныг бол ерөөсөө хүлээн зөвшөөрдөггүй тийм онцлогтой. 자, 그런데 이 로마 카톨릭, 예? 이 로마 카톨릭에서 이 복음 전도에 대해서 이 나그포 신학회에서 어떤 얘기를 하냐면 하나님은 유대교, 기독교 전통에만 있는 것이 아니다. 이렇게 말을 합니다. За гэтэл одоо Ромын католик шашин байна тийм үү? Ромын католикчуудын дунд одоо НАГПО гэдэг теологи академи байдаг юм л да. Тэр одоо академиас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан болол юдэ шашин болон Христ итгэлийн тэр уламжлалт зөвхөн байдгийн бишээ гэж тэгж онолцсон байгаа. 다양한 방법과 모습으로 인류 전체로 확대된다라고 주장을 합니다. За тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд янз бүрийн арга зам болон янз бүрийн дүр төрхөөр хүн төрлөختний дунд тархаж байдгаа гэж тэгж одоо онол сургаалыг гаргаж ирсэн байна.
자, 이것이 이제 자연 계시 개념이라는 것인데, 자연 계시. 근데 이것은 현대의 보편 구원설을 지지합니다. За энэ нь үүнийгээ болохоор бид нар бол энэ байгалийн илчлэлийн онол гэж ингэж нэрсэн байгаа. Тэгээ энэ тэдний одоо каталогын дээр НАГПО акцийн одоо гаргаж ирсэн энэ үзэл баримтлал нь энэ байгалийн илчлэлийн онол гэдэг энэ сургаал нь орчин үед болоод ирэхээр орчин үеийн тэр нийтлэг авралын онолыг одоо маш сайн дэмждэг тийм онол нь болж өгдөг. 자, 그러니까 다시 말하면, 복음을 받지 못한 민족들 가운데에 이 자연 종교들에도 이 하나님에 대한 참된 지식이 있다라고 이렇게 말을 하는 겁니다. Нийтлэг авралын онол гэдэг маань болохоор бүх хүндрэлтэн аврагдана гэсэн тийм онол шүү дээ. Тэр онолын одоо арын тэр одоо гол дэмжигч нь бол одоо тэр католикос сургаал болж өгдөг байна. Тэгэхээр тэр сайн мэдээг сонсож амжаагүй байгаа тэр үндэснүүдийн дунд байдаг тэр одоо байгалийн шашнууд нь байж тэр төрөлхийн одоо тэр уламжлалт шашин шатлгууд гэсэн бурхны талаарх жинхэнэ мэдлэг байдгиймаа гэсэн ийм одоо эцсийн дүгнэлтэнд бид нэр хүрсэн. 자, 하나님에 대한 참된 지식은 이 복음에만 있습니다. Гэтэл тийм биш ээ. Бурхны талаарх тэр жинхэнэ мэдлэг бол зөвхөн сайн мэдээнд л байдаг юм аа. 다시 말하면 복음을 듣지 못하면 구원을 얻을 수 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээг сонсож чадаагүй байх юм бол авралыг олж чадахгүй гэсэн. 자, 그런데 이 종교다원주의자들이 하는 말이 모든 종교가 구원의 방편일 수 있다라고 말하는 겁니다. Гэтэл одоо энэ шашны олон ургалч үзэлтнүүд болохоор юу гэж хэлээд идэг вэ гэхээр бүх шашин бол авралын арга зам болж чадна гэж ингэж үздэг. 예, 지금도 여러분 계속해서 이 종교다원주의가 굉장히 크게 이렇게 운동하고 있습니다. Одоо ч гэсэн дэлхий дээр энэ шашны олон ургалч үзэл маш өргөн цар хүрээтэй тархаж байгаа. 듣기에는 참 좋아 보이죠? 우리가 다 하나다. 같이 하나가 되자. 예, 참 듣기 좋게 보이죠? Сонсоод бол их аятайхан тааламжтай сонсогдож магадгүй яг тэгэл одоо бусад шашнуудтай зэрэгцэн оршиж тий ийм наримтлаар зэрэгцэн орших гэж байгаа юм шиг ийм таатай сэтгэл төрүүлж магадгүй. Яг бид нар чинь бүгдээрээ нэг юм байна шүү дээ. Хоорондоо ингэж шашны мөргөлдөөн гаргаж шашнаас болоод хоорондоо ингэж дайтаж тэмцээд байх шаардлага байхгүй юм байна. Бид нар чинь одоо бүгдээрээ л нэг л зүйлийн төлөө явж байгаа юм байна шүү дээ гэсэн ийм тааламжтай сэтгэлийг төрүүлж магадгүй юм аа. 자, 그렇지만 우리가 이스라엘의 실패를 우리가 생각해 볼 때 그들의 실패는 바로 이교 신앙에 있었습니다. 이교 신앙. Харин бид нар Израилийн ард түмний тэр бүтлгүүтэл ялагдлыг ингээд бодоод үзэх юм бол тэр бүтлгүүтэл ялагдал нь юунаас болж исэн бэ гэхээр ерөөсөл харийн шашнаас болж исэн. 그래서 송아지도 숭배하고 바알도 숭배하고 이런 우상 숭배. 이 일 때문에 이스라엘이 실패했던 것입니다. Бид нар алтан тугал хийгээл мөрөгжсэн өөр бусад юу шашин шүтлгүүдийг оруулж ирж байсан, хуурамч шүтэж байсан. Энэ мэтчлэн одоо харийн тэр шашнууд, харийн тэр шүтлгүүдээс болоод Израиль бол уналтанд орж чүтж ялагдаж байсан. 자, 우리가 십계명에서도 잘 알 수 있죠. 십계명에서도 잘 알 수 있듯이 나 외에 다른 신들을 내게 있게 말지어다. 1계명에서 분명히 말씀하고 있습니다. 10 хуулиас ч гэсэн бид нар харж байна тийм ээ бидний сайн мэдж байгаачлан нэгдүгээр хуулинд нь чи надаас өөр бурхтыг өөртөө байлгаж болохгүй гэсэн байна. 자, 그러니까 이 혼합주의, 이 종교적인 혼합주의, 이 혼합주의는 이 하나님에 대해서
거역하는 거예요. 결코 허용이 될 수 없습니다. За тийм учраас энэ шашны холимог үзэл болвол нэг ёсондоо бурханд тэрсэлж байгаа хэрэг юм аа. Тийм учраас бид нар энэ шашны холимог үзлийг бол ерөөсөө хүлээн зөвшөөрч болохгүй. 다시 말하면 이스라엘 백성들이 존재하는 이유가 이방에 대한 이 하나님의 말씀을 증거하라고 존재하는 것입니다. Тэр Израилийн ард түмний оршин байгаа тэр зорилго нь өөрөө юу вэ гэхээр үндэстнүүдийн дунд харийн шашин шүтэж байгаа луунж бурхадад үйлчилж байгаа тэр харийн хүмүүсийн дунд бурхныг гэрчилж амьдраа гэсэн тийм л зорилготойгоор оршиж байдаг ард түмэн юм. 자, 우리도 마찬가지예요. 우리도 하나님의 말씀, 참된 복음을 바로 전하라고 하나님께서 우리를 부르신 것입니다. Бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан биднийг ч гэсэн бурхан одоо яг жинхэнэ үнэн болох бурхны тэр үгийг жинхэнэ тэр сайн мэдээг тунхаглаа, гэрчлээ гэж биднийг дуудсан. 자, 그렇기 때문에 결코 이 혼합주의와 이 타협을, 호합주의나 이 타협을 우리는 받아들여서는 안 됩니다. Тийм учраас бид нар бол ерөөсөө тэр холимог үзэлтэй эвлэрч түүнийг хүлээн авч болохгүй. 우리는 오직 예수, 오직 복음, 그 길은 좁은 길입니다. 하나님 말씀대로 가는 길입니다. Бид нар бол зөвхөн Есүс зөвхөн сайн мэдээ гэж явах ёстой. Энэ бол цорын ганц зөв зам юм. 자, 그러므로 이스라엘의 하나님 중심적 봉사는 바로 세상에 대해서 하나님의 선교사가 되는 것입니다. Тиймээс Израильчуудын хувьд бол бурхан төвтэй тэр бүхэл үйлчлэлүүд нь бол энэ дэлхийн ертөнцид бурханы илгээлтийн эзэн болох явдал юм аа. 선교는 그래서 하나님으로부터 시작된 것입니다. Тэгээ илгээлт бол ерөөсө бурханаас эхэлдэг. 하나님은 그 자신을 위해서 열방 가운데서 전적으로 그에게만 속한 민족을 택하시고 부르시고 보내시는 방식으로 세계로 보내시는 일을 다 이루십니다. Бурхан өөрийнхөө төлөө ард түмнүүдийн дунд зөвхөн өөрт нь харьяалагддаг тийм үндэснийг сонгож аваад бас дуудаад илгээх ийм арга замаар энэ дэлхий рүү илгээх ажлыг хийдэг. 따라서 이스라엘은 열방들을 위한 종이요, 또 설교자요, 제사장과 이 중보자입니다. Энэ үднээс Израилийн ард түмэн бол нэг ясандаа үндэстнүүдийн төлөөх зарц, номлогч, тахилч, зууч юм аа. 자, 그러니까 이스라엘의 존재는 바로 이 선교적 사명을 위한 것이었다는 것입니다. Тэгж эцэст нь ихэд Израилийн одоо оршин нь өөрөө илгээлтийн үүрэг даалгаврын төлөө байсан. 자, 우리도 마찬가지입니다. 우리도 이 선교적 이 사명, 이것이 우리가 존재하는 이유입니다. Бидний хувьд ч гэсэн адилхан бидний ч гэсэн оршин байгаа учир шалтгаан зорилго бол ерөөсөө энэ илгээлтийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд юм. 자, 이제 네 번째 출애굽과 선교에 대한 부분을 함께 살펴보겠습니다. За дөрөвдүгээр сэдэв маань болохоор нэг гитлэл гэдэг номынх нэрээр хэлж та. Гитлэл ба илгээлт. 자, 애굽에서의 이스라엘의 이 구출해 주셨죠. 이것은 이 구약 성경의 중심적 구속 사역입니다.
구속 사역. 구약 성경의 중심적 구속 사역이었다. 출애굽은 За гитлэл буюу Египтээс чөлөөлөгдсөн явдал бол Израилийн ард түмний хувьд бол биш хуучин гэрээний хувьд бол хамгийн гол авралын ажил байсан. 다시 말하면 이 구약 성경 교리의 핵심입니다. 이 출애굽은 Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин гэрээний онол сургаалын хамгийн гол сүм нь байсан гэж хэлж байна. 자, 그래서 이 사건은 이스라엘의 예배의 중심이 되었고 노래와 성례와 찬양으로 설교되었습니다. За тийм учраас энэ Египтээс чөлөөлөгдсөн энэ үйл явдал нь Израилийн мөргөлийн гол цөм нь болсон бөгөөд тэдний магтаал, дуу, ариун ёслол болон магтаалын дуу, номлол зэрэг гол сэдв нь болсон байгаа. 자, 그래서 출애굽기 15장 1절 말씀을 보면 한번 읽어주세요. 출애굽기 15장 1절. За гэтэл 15-ын 1-р ишлэгийг уншийе. Тэгээд Мосе ба Израилийн хүүгүүд эзэнд энэ дууг дуулжээ. Эзэндээ би дуулнам хүлэг морийг унаачтай нь далайд хаяж үлэмж өргөмжлөлийг өөртөө тэр авчээ. 아멘. 자, 이 15장은 바로 출애굽에 대해서 하나님 앞에 감사함으로 찬양하는 그러한 노래죠. 말씀이죠. За 15 гэтэл 15 дахь бүлэг бол тэр Египтээс чөлөөлөгдсөнийхээ төлөө бурханд талархан дуулж байгаа тийм хэсэг байна. 시편 105편에도 이스라엘 역사에 있어서 이 주요한 사건들, 이 요셉의 생애, 또 애굽에서의 이스라엘, 또 10가지 재앙, 출애굽 광야, 가나 입성 등을 이제 열거하고 있습니다. Мөн дуулал 105 дахь бүлэг дээр ч гэсэн Израилийн түүхийн хувьд маш чухал үйл явдлууд болох Йосефийн амьдрал, Египтчүүд ба Египтэд Израильчууд хэрхэн амьдарч байсан, мөн тэр 10 гамшиг, тэр Египтээс хэрхэн чөлөөлөгдсөн, мөн цөлд хэрхэн амьдарч байсан, мөн Канаан нутаг руу орсон гэх мэтчлэн энэ чухал үйл явдлуудыг жагсааж бичсэн байдаг. Дуулал 105 дээр. 자, 시편 106편에도 하나님이 택하신 백성을 부르시고 또 구원하시고 보호하시는 하나님의 선하심과 또 과거의 그 모든 사건을 잘 알고 있으면서도 범죄한 것을 이스라엘이 참여하는 내용이 담겨져 있습니다. Мөн дуулал 106 дугаар бүлгийг нь харах юм бол бурхны сонгож авсан тэр бурхан Израилийг хэрхэн сонгож дуудсан тухай, мөн хэрхэн аварсан, хэрхэн хамгаалсан тухай тэр нэгэсэндээ бурхны сайн сайхны тухай өгүүлэхээс гадна өнгөрсөн цаг хугацаанд тэр бүх болсон үйл явдлуудыг сайн мэдэж байсан хэрнээс гим нүгэл үлдсэн Израильчууд гимшиж байгаа тухай агуулгыг харж байна. Дуулал 106 бүлгээс. 자, 그래서 이 선지자의 임무는 백성들에게 그들이 받은 역사적 유산을 다시 기억나게 해주는 것입니다. Тэгэхээр иш үзүүлэгч гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр иш үзүүлэгч хүний гол үүрэг нь юу вэ гэхээр ард түмэнд тэдний одоо тэдэнд байгаа тэр түүхэн уламжлалыг нь сануулж өгч явах тийм үүрэг ролтой юм аа. 자, 그래서 미가 선지사는 미가서의 6장 3절 4절에 다음과 같이 하나님 말씀을 기록하고 있습니다. 미가 6장 3절 4절 한번 읽어주세요. За тэгээ Мика номын
6-гийн 3, 4 дээр ингэж хэлсэн байна. Мика 6-гийн 3, 4. Ард түмнээ би та нарт юу хийсэн юм бэ? Би та нарыг яаж ядраасан юм бэ? Надад хариулагтун. Би та нарыг Египт нутгаас авчирч боолчлын гэрээс золин аварсан. Би та нарын өмнө Мосе, Аарон, Мариам нарыг илгээсэн. 이러한 일이 선지자가 해야 되는 일입니다. Ингэж ард түмэнд тэр та нарын түүхэнд юу болж исэн бэлээ? Та нарт түүхэн ямар гайхалтай юм өв байгаа билээ гэдгийг сануулж өгч яах нь иш үзүүлэгчийн маш чухал үүрэг роль байна. 자, 그러면 우리가 이 모세를 생각하게 될 때 이 최초의 이 선교사는 모세다. 라고 우리는 또 생각해 볼 수 있습니다. За бид нар Мосег гэвэл сайн мэднэ тийм үү. Гэхдээ энэ удаад бид нар илгээлтийн тухай ярьж байгаа учраас Мосе бол хамгийн анхны илгээлтийн эзэн юм аа гэдэг талаас нь ярилцъя. 자, 모세는 하나님 명령에 따라서 애굽의 노예된 이스라엘에게 갔습니다. За бурхан Мосед тушаасны дагуу Мосе Египтийн боол байсан Израильчууд руу очсон. 그는 하나님의 말씀을 전파했습니다. Тэгээд бурханы үгийг тэдний дунд тунхагласан. 또한 하나님의 능력을 힘입어서 기사를 행했습니다. Бас бурханы хүч чадлаар гайхамшигыг үйлдсэн. 자, 무엇보다 모세는 여호와의 이름으로 나아간 이스라엘의 구원자였습니다. Юунаас илүүгээр Мосе бол Йоховагийн нэрээр явсан Израилийн аврагч байсан. 하나님의 종은 반드시 그를 보내신 여호와의 이름으로 행해야 됩니다. Бурхны зарц гэдэг бол заавал өөрийг нь илгээсэн эзэн бурхны нэрээр үлддэг байх ёстой. 자, 결국 이 구원은 만민에게 증거가 되었습니다. За тэгээд энэ аврал нь бол бүх үндэстнүүдэд гэрчлэл болсон. 이 출애굽 사건에 관련해서 몇 가지 선교적 주제가 있습니다. Египтээс чөлөөлөгдсөн энэ үйл явдалтай холбоотойгоор хэд хэдэн илгээлтийн сэдв гарч ирдэг. 자, 먼저 이 출애굽 사건의 배경에서 발생되는 이 한 가지 주제를 살펴보겠습니다. Хамгийн эхлээд бүгдээрээ энэ Египтээс чөлөөлөгдсөн үйл явдлын гол үндэс суурь нь бас тэр үйл явдлын яг арын фон дэвсгэр нь болж өгсөн нэг чухал сэдвийн талаар ярилцъя. 자, 사회 변동에 대한 내용입니다. 사회 변동. За энэ чухал сэдв гэдэг нь болохоор нийгмийн өөрчлөлт юм аа. 자, 우리 출애굽기 우리가 성경을 보면 애굽에 거주하는 히브리인이 숫자적으로 빠르게 성장하고 있음을 묘사하면서 시작됩니다. За тухайн үед тийм ээ энэ Египтээс чөлөөлөгдөх энэ агуу үйл явдлын ард нь ямар үйл явдал болж ирсэн юм бэ? Нийгэм талаас гээд харах юм бол нийгэмд юм өөрчлөлт гарч ирсэн байна. Хамгийн түрүүнд Итгэл номоос харах юм бол хамгийн түрүүнд юуны тухай гарч ирээ гээл Египтэд амьдарч байсан еврейчүүдийн тоо маш хурдтай өсөн нэмэгдэж байгаа тухай дүрслэлээр эхэлж байгаа. 출애굽기 1장 5절에 보면은 70명이 이제 처음에 애굽에 들어왔다고 했어요. 그죠? 요셉으로부터 그 가족들이 70명 이렇게 들어왔습니다. 애굽에 처음에. Гэтэл 1-ийн 5 дугаар ишлээс харах юм бол Яаковын үр өдөн бүгд 70 хүн бөгөөд харин Йосеф Египтэд байлаа гэж байна. Эндээс харах юм бол хамгийн анх Израильчууд буюу Яаков өөрийнхөө гэр бүлийг дагуулад
Йосеф та нар энд ирээд энэ одоо үржил шимтэй газар намайг одоо ерөнхий сайд байгаа дээр энд ирээд амьдраа гэж дуудсан шүү дээ. Тэгээд Яаков өөрийнхөө үр удмыг дагуулад ирэхэд тэдэр нь 70 хүн анх Египтэд ирж исэн байна. 예, 그리고 또 1장 7절에, 출애굽기 1장 7절에 보면은 생육이 이 중다하고 또 번식하고 창성해서 심히 강대해서 온 땅에 가득하게 되었다고 했습니다. Дараа нь 7 дугаар ишлэлийн харин Эцэс 1:7 Гэвч Израилийн хүүгүүд өсөж үржин өнөр олвол болж улам хүчтэй болсоор тэр газрыг дүүргэв. 자, 그래서 학자들이 이제 출애굽할 때 그 이스라엘 전체 인원이 대략 한 200만 명 정도 된다고 추측합니다. За тэгээд одоо яг тэр Египтээс чөлөөлөгдөөд гарч явах үед Израильчууд одоо хідүүлээ болсон байсан бэ. Хэдэн хүн Египтээс ингэж гарч явсан бэ гэдэг дээр яг тооцоолж үзээд эрдэмтэд бол ойролцоогоор нэг 2 сая орчим хүн гарч явсан гэж үздэг. 자, 그러다 보니까 이 애굽이 그 이스라엘 백성들에 대해서 좀 위협을 좀 이렇게 느끼게 됐겠죠. За ингэж одоо маш хурдан ингэж өсөж үржиж байснаас болоод Египтчүүд Израильчуудаас одоо айж эхэлсэн байж болох юм аа. 자, 문제는 이 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어났다는 것입니다. 애굽에서. За тэгээ энд үед бас ямар асуудал гарсан бэ гэхээр Гэтэл 1:8-аас харах юм бол Йосефийг мэдэхгүй шинэ хаан Египтэд гарч ирсэн гэж байгаа. 자, 그러니까 요셉을 알지 못했다라는 의미가 뭐냐면, 그러니까 애굽에서 급격한 사회 변화가 일어나고 있었다라는 의미가 내포되어 있는 거예요. Йосефийг мэдэхгүй шинэ хаан гарч ирсэн гэдэг нь юуг илэрхийлж байна гэхээр тэр Египтийн одоо нийгэмд яг одоо бидний мэдэхгүй ямар нэгэн учир шалтгаанаар тийм гинтийн огцом өөрчлөлт гарсан байж болох юм аа гэж таамаглаж болох юм аа. 자, 요셉은 애굽의 총리였습니다. Тэгээ Йосеф болохоор Египтийн ерөнхий сайд байсан хүн шүү дээ. 그리고 이 애굽에 지대한 영향을 끼쳤던 사람이 요셉이었죠. Бас Египтийн түүхэнд маш том нөлөө үзүүлсэн хүн бол Йосеф. 자, 그러니까 요셉을 알지 못하는 새 왕이라는 표현은 자, 그러니까 이 그전에 그전에 그 왕조에 대해서 반대하는 그런 이제 혁명이 일어나서 새로운 왕조가 정권을 잡게 되었다. 자, 이렇게 우리가 볼 수 있는 것입니다. За тийм хүчтэй нөлөө бүхий тийм ээ ерөнхий сайдыг одоо мэдэхгүй байна гэж аахгүй шүү дээ. Гэтэл энд болохоор Йосефийг мэдэхгүй шинэ хаан гарч ирсэн гэдэг нь тэр өмнөх хаанчлалынхаа эсрэг тэрсэлж тэ өөрөөр хэлбэл төрийн эсрэг бослог гаргаж төрийн эргэлт хийж өмнөх хааны удам угсааг бүгдийг нь устгаж хаяад тэгээд хаан ширээг хүчээр булаан эзэлсэн тэр шинэ хааны үе гарч ирсэн болоо. 자, Одоо нийгэм нь одоо нийгэмд нь тийм огцом өөрчлөлт гарсан болоо гэсэн таамаглалт өгж байгаа. 자, 다시 말하면 앞에 왕조까지는 요셉을 잘 알고 있었기 때문에 그 요셉이 그 애굽에 큰 그러한 영향을 끼쳐서 그 이스라엘 백성들에 대해서 잘 이렇게 대우해 줬다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ хааны удам гэж байгаа шүү дээ тий. Одоо хаан бол одоо тэр ихэнх хаанд засаглууд бол дараа өмнөх хаадынхаа одоо үр хүүхэд нь юм уу ач 30 ч юм уу
тэр манай монголоор ярил алтан уургийнх нь ингэж хаан ширээг өвлөж авч тэр төр засгийг цааш нь одоо тэр залгамж халааг нь үргэлжлүүлдэг байсан. Тэр утгаараа аваад үзэх юм бол хэрвээ одоо тэр яг адилхан тэр Йосефийг байх үед Йосефийг юу ерөнхий сайдд өргөмжилсөн тэр хааны удам хэрвээ хിവэрээ үргэлжилж байсан бол Йосефийг мэдхгүй танихгүй байна гэж байхгүй. Тэр хаан Йосеф тэр Египт улсад нь маш чухал одоо үүрэг гүйцэтгэж маш чухал нөлөө үзүүлж тийм ээ сайн сайхныг хийж одоо зөвөр удирдах байсан учраас тэр гавьяаг нь үнэлээд Израильчуудыг буюу тэр Йосефийг аавыгаа ингэж Египтэд авчирч тэр газар нутагтай болгож амьдруулахыг зөвшөөрсөн учраас Яков далуулаа одоо хурч ирсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ түүхийг мэдэхгүй байна. Йосефийг ч мэдэхгүй одоо шинэ хаан гарч ирсэн гэдэг нь бол өмнөх хааны удам ерөөсөө биш. Огт өөр одоо хаан ширэнд санаарсан хэн нэгэн итгээд одоо тэр хүчээр тэр хаан ширээг булааж аваад тэгээд одоо шинэ хааны үе эхэлсэн гэсэн. Огт өөр хүний одоо тэр хааны удам хаан ширэнд сууж эхэлсэн гэсэн үг. Тийм учраас тэд нар Египтийн Йосефийг ч мэдэхгүй Израильчууд яагаад Египтэд хурч ирээд амьдарч байгааг ч тэд нар мэдэхгүй байсан гэсэн үг. 자, 여기서 우리가 이 애굽의 상황을 볼 때, 우리가 이 선교에 있어서 이 사회 변동이 얼마나 중요한가를 알 수 있습니다. Энэ түүхийг харахад л бид нар илгээлтийн хувьд энэ нийгмийн өөрчлөлт ямар чухал байдгийг бэ гэдгийг харж байна. 자, 이스라엘 백성들이 그전까지는 편안하게 살고 있다가 이제 새로운 왕이 이제 등장하게 되면서 이제는 이스라엘 백성들이 굉장히 고통을 받게 된 것입니다. Израильчуудаар жишээ аваад үзэхэд Израильчууд одоо тэр хуучин хааны үед болохоор Йосефийн одоо тэр гавьяагаар Египтэд газар нутагтай болоо тий. Тэгээд тэр Гошен гэдэг нутагта хамгийн үржил шимтэй тэр мал аж ахуй эрхлээд хамгийн тааламжтай тэр газарт санаа амар тав тухтай сайхан дэлбэг амьдарч байсан бол шинэ хаан гарч ирснээр тэдний амьдралд бол маш том өөрчлөлт гарч ирсэн байна. 자, 그러면서 이스라엘 백성들이 하나님을 간절히 찾기 시작했고, 자, 그때 하나님께서 모세를 이제 보내시게 된 것입니다. Шинэ хааны удам гарч ирснээрээ тэдний амьдрал бол боолын амьдрал болж хувирсан маш их зовлон зүдгүүртэй. Тэгээд тэр зовлон зүдгүүр дундаасаа бурхныг тэд нар эрен хааж, бурхан тандан залбирч эхэлсэн. Ингэснээр бурхан тэднийг сонсоод Мосег тэднийг авруулахаар явуулсан илгээсэн. 자, 우리 계속 보겠습니다. 자, 이 출애굽기 1장에서 애굽의 이 사회 변동으로 인해서 이 노예가 됐어요. 이제 이스라엘 민족들이 노예가 돼서 이제 하나님 앞에 부르짖는데 하나님께 상달이 되었습니다. За тэгээд түрүүчийн цаг дээр ярилцсанчлан гэтэл намын 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол Египтэд тийм нийгмийн юм огцом өөрчлөлт гарсан байгаа. За тэр өөрчлөлтийн улмаас Израильчууд боол болсон. Тэгээд тэр боолын амьдралаар амьдарч байхдаа маш хүнд хэцүү байсан учраас бурхан тандан хашгирч залбирсан. Тэрийг бурхан сонссон байна. 자, 출애굽기 2장 23절에서 25절까지 한번 읽어주세요. Гэтэл намын 2-р бүлгийн 22 23 дахь ишлэгийг уншъя. 22, 23. 아니, 23절부터 25절. 23-аас 25 дахь ишлэл. 네, Гэтэл 23절부터. 2-ын 23-аас 25. Урт хугацаа өнгөрч Египтийн хаан өөд болов. Израилийн хүүгүүд болчлоос болж шүүрс алдан орилжээ.
Боолчлос болж тусламж гуйсан тэдний хашгираа нь Бурханд хүрлээ. Бурхан тэдний yoолгот үг сонсоод Авраам, Исаак, Яаковтай байгуулсан гэрээгээ санав. Бурхан Израилийн үгүүдийг харжээ. Тэгээд Бурхан тэдэнд санаа тавив. 아멘. Амен. 자, 하나님이 그 고통 소리를 들으셨다라고 했습니다. За Бурхан тэдний yoолгот үг сонссон гэж байна. 참 감사하죠. 이스라엘 백성들뿐만 아니라 하나님이 우리들도 하나님 앞에 이렇게 기도하는 모든 예, 우리가 부르짖는 것을 하나님이 다 들으신다는 것입니다. Үнэхээр талархууштай хэрэг тийм үү? Эзэн Бурхан зөвхөн Израильчүүдийн yoолгот үг сонсоод зогсохгүй бидний ч гэсэн хашгиран залбирах, түүнд хандан залбирах дуу сонсож хариулж яадаг Бурхан учраас үнэхээр талархалтай юм аа. 예, 그리고 그 언약을 기억하시고 이스라엘 자손들을 권념하셨다라고 했습니다. За тэгээ бас тэдэнтэй байгуулсан гэрээгээ санаж тэдэнд санаа тавьсан гэж байна. 그렇구나. 잠시만요. 자, 자, 여기 이 권념하셨다 이제 한글로 돼 있는데 이제 좀 더 쉽게 표현하면 돌아보셨다. 하나님이 이스라엘 백성들을 이 돌아보셨다라고 이제 말씀하고 있습니다. 그래서 몽골 성경에는 그렇게 되어 있어요. 그렇죠. 그렇게 돼 있죠. 그렇죠? 네, 예. 돌보다. 잘 돼 있네요. 예. 돌아보셨다. 예. 자, 이렇게 그 사회의 어떤 그런 그 변동, 그러니까 갈등이 있고 압박이 있고 이런 상황이 바로 이 사역의 대상지입니다. Иймэрхүү одоо нийгмийн ийм өөрчлөлтүүд байна тийм үү? Төрийн эргэлт ч юм уу эсвэл бол одоо бослог, хөдөлгөөн гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо огцом эрс ийм өөрчлөлтүүд, нийгмийн өөрчлөлтүүд бол илгээлтийн хувьд бол гол объект нь бидний одоо тэр илгээлтийн үйлчлэлийн бол объект болж байгаа. 자, 물론 하나님은 이 세상에서 역사하고 계시죠. 계속 하나님은 일하시고 계십니다. Мэдээж бурхан бол энэ дэлхийн ертөнцийн дээр тасралтгүй, зогсолтгүйгээр ажилласаар байдаг. 자, 그런 가운데 이 주의 종들이 이런 갈등과 압박의 이 어려운 이 형편에서 활동하도록 그렇게 하나님께서 일을 시키십니다. Бурхан өөрөө ч гэсэн тасралтгүй ажиллаж байдаг. Тийм учраас эзний зарцнаар болсон биднийг ч гэсэн одоо тийм нийгмийн зөрчил, дарамт гэх мэтлээ ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал биднийг одоо үйлчилж тий ажиллахыг шаарддаг байна. 자, 하나님은 이 우주 모든 만물을 하나님이 다스리시고 하나님이 운행하십니다. 모든 일들을. Энэ дэлхийн ертөнц орчлон хорвоо бүгдийг нь одоо эзэн бурхан өөрөө хөдөлгөж, зохицуулж, захирч байдаг. 네, 그래서 우리가 이 자연의 변화를 보더라도 이렇게 반복되고 순리적으로 이렇게 되는 것을 볼 수 있죠. Энэ байгалийн зам ёс гэж нэрлэж болох энэ байгалийн хуулиудыг ингээ харахад ч гэсэн байгаль дээр бүх зүйл яг л одоо өөрсдийнхөө хэм хэмжээнд давтагдаж, хөдөлж, оршин тогтнож байгааг бид нар харж байна. 자, 그러니까 이제 곧 있으면 이제 계절적으로도 이제 겨울이 오죠. Энэ улирал солигдох ч гэсэн мөн адилхан одоо удахгүй бас өвөл болох гэж байна тийм ээ. 그리고 이제 또 지나면 또 봄이 오고 여름이 오는데 그러나 하나님께서 독특하게
이 인간을 구원하시는 일을 예, 하신다는 것입니다. 구원하시는 일은 아주 독특하게 일하신다는 것을 이제 말씀하려고 합니다. За тэгэл нар манддгаараа мандаад шингэдгээрээ шингэж ил байна. Бас одоо өнгөрсөн удаа хавар болоод зөн өнгөрөөд одоо намар шавтрах тийшээгээ хандаж байна. Гэх мэтчлэн энэ байгаль дэлхий дээр байгаа бүхэл зүйлс бурхны одоо захирч байгаагаар бурхны тэр зохицуулж хөдөлгөж байгаагаар эргэлдэж оршиж байдаг. Харин авралын ажлын тухайд бол бурхан одоо яг байгалийн хуулиар биш маш өвөрмөцөөр энэ авралын ажлаа хийдэг байгаа. 자, 구약 성경은 하나님이 이스라엘에 직접 역사하셨다는 사실을 말해줍니다. За хуучин гэрээний ном маань бол ерөөсө бурхан Израилийн дотор өөрөө одоо ажиллаж байсан гэдгийг бидэнд харуулдаг. 예, Хуучин гэрээ бол бурхан Израилийн дунд өөрөө шууд ажиллаа хийж байсан гэдгийг бидэнд харуулж өгдөг. 우리가 이 출애굽기 6장 6절부터 말씀을 보면 그 내용이 잘 나타나 있습니다. Яг Итгэл намын 6-гийн 6 дугаар ишлэлээс хойш харах юм бол энэ тухай бид нар тодорхой харж байна. 자, 하나님께서는 이 자기의 택한 백성을 위해서 그들에게 큰 일을 베푸셨습니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмний төлөө маш гайхалтай зүйлүүдийг хийсэн гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 자, 가령 이제 이스라엘 백성들로 하여금 그들을 출애굽하는 그 과정에서도 우리가 알 수 있듯이 하나님께서 큰 일을 행하셨습니다. Жишээлхэд Египтээс яг Израилийг чөлөөлж гаргах үедээ эзэн ямар гайхалтай зүйлүүдийг, ямар агуу үйл хэргүүдийг хийсэн блэ гэдгийг бид нар шууд мэдэж болно. 자, 하지만 하나님께서는 이 세상에서 역사하신다라고도 말씀하시는데 이 말은 그 언약 공동체 밖에서도 하나님은 역사하신다는 뜻을 가집니다. За хэдийгээр одоо Израилийн дунд тийм гайхалтай зүйлсийг хийж байсан ч гэсэн Израилаас гадуурч гэсэн бурхан бас гайхалтай зүйлүүдийг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гэрээт ард түмнээс гадна гэрээт ард түмэн биш байсан ч гэсэн гэрээт ард түмнээс гадуурч гэсэн бурхан ажиллаа хийсээр байдгаа гэсэн утгатай юм. 그러니까 다시 말하면 하나님께서 그 택한 백성들을 통해서 이 세상에 하나님의 이 복음을 전하게 하시려고 큰 일을 베푸셨다라고 이해하면 됩니다. Бурхан өөрийнхөө яг сонгосон ард түмнэр дамжуулаад энэ үндэстнүүдийн дунд өөрийгөө одоо илчилж харуулахын тулд өөрийгөө жинхэнэ бурхан гэдгээ мэдүүлэхийн тулд гайхалтай тийм өвөрмөц тийм онцгой агуу үйлсүүдийг хийж байсан. 네, 우리가 그 섭리, 교리 가운데에 섭리라는 교리가 있죠. 섭리. 이 섭리는 믿는 자나 믿지 않는 자나 곧 모든 사람들을 이 보존하시고 인도하시고 섭리하신다라고 말합니다. Тэгээ Христ итгэлийн одоо олон онол сургаалуудын дунд одоо бурхны төлөвлөгөө бурхны одоо засаглал гэдэг нэг ойлголт байдаг. Энэ бурхны төлөвлөгөө засаглал гэдэг нь бол зөвхөн одоо нэг ард түмний дунд биш, харин итгэгч биш ч бай бүх хүмүүсийг оршин тогтноож, удирдах, чиглүүлж, хангаж байх гэсэн ийм одоо утгатай онол юм. 가령 이제 비가 내려도 비가 내리면 그 비가 의로운 자들에게는 비를 안 맞게 하고 불의한 자만 비를 맞게 하고 그렇게 하지 않는다는 거예요.
Жишээлх юм бол одоо хүчтэй аадар бороо орлоо гэхэд тэр аадар бороо нь зөвхт хүмүүсийг ерөөсөө норгохгүй, зөвхт хүмүүсийн дээр тийм хүчтэй аадар орохгүй, зөвхөн зөвхт биш хүмүүсийн дээр л тэр хүчтэй аадар бороо орж тэдийг норгоно, тэдийг одоо бороо цохино гэсэн тийм ойлголт ерөөсөө байхгүй. Аадар бороо бол одоо зөвхт ч бай, зөвхт бус ч бай, бүх хүмүүсийн дээр л орж идэг, адилхан норгож идэг гэсэн үг. 태양이, 태양이 악한 사람이나 선한 사람이나 다 비춰 주시는 것이지, 비치는 것이지, 뭐 악인은 태양이 안 비치고, 뭐 선한 사람만 태양이 비치고, 하나님이 그렇게 하지 않으신다는 거예요. Нар л гэхэд бас адилхан тийм ээ. Зөвхөн одоо сайн хүмүүсийн дээр л нар гэрлээ тусгаад муу хүмүүсийн дээр гэрлээ тусгадгүй гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй. Сайн ч бай, муу ч бай бүх хүмүүсийн дээр нарны гэрэл адилхан тусч байдаг. 자, 우리가 이 교회, 그러나 이 교회는 좀 특별합니다. 교회. Харин чуулганы хувьд бол жоохон онцгой. 이 세상을 다스리는 그 섭리와 이 교회 안에서 하나님께서 다스리는 방법은 좀 다릅니다. Энэ дэлхийн ертөнцийг захирч байгаа бурхны арга барил болон чуулганы захирч байгаа бурхны арга барил хоорондоо жоохон ялгаатай. 자, 무엇이 다른가 하면 이 교회는 하나님께서 구속적인 활동을 하십니다. Юураа ялгаатай юм бэ гэхээр чуулган дотор бол бурхан авралын ажлуудыг хийж байдаг. 자, 아까도 그 섭리에 대해서 단순히 이 세상을 보존하고, 지키시고, 그런 원리가 아니라 하나님은 이 교회를 통해서 이 구속받은 이 구속받은 백성들을 통해서 하나님이 역사하십니다. За түрүүний хэлсэнчлэн одоо нөгөө бурхны засаглал байгаа шүү дээ. Захиргаа тийм ээ. Тэр нь болохоор одоо ертөнцийг оршин тогтноож хүн төрлөختнийг одоо энэ дэлхий дээр амьдруулахад чиглэсэн тийм одоо захиргаа засаглал байсан бол энэ чуулган гэдэг бол өөр. Чуулганы доторх засаглал болохоор тэр аврагдсан ард түмний дунд тэр авралын ажлаа хийж байгаа тийм зарчмаар засаглаж байдаг. 자, 그리고 하나님께서 이 사회 구조, 즉 하나님이 이 세상을 보존하시고 또 섭리하시기 위해서 이 사회 구조를 만드신 것이지 하나님의 구속의 대상은 아닙니다. 이 사회 구조가. За тэгэхээр хүн төрлөختөн бол ер нь одоо нийгмийн байгуулалттай амьдардаг тийм үү. Хэлбэр нь л өөр болохоос ш нийгмийн янз бүрийн юм тогтолцоо одоо нийгмийн байгуулалт донд амьдардаг. Тэр нийгмийн бүтэц нийгмийн байгуулалт маань өөрөө одоо энэ хүн төрлөختнийг энэ дэлхий дээр оршоон байх тий одоо хүнтэйгээ зохицож амьдрах амьд одоо байхын тулд л одоо бурхны бий болгосон тогтолцоо гэж засаглал гэж хэлж болох юм аа. 자, 이 의미를 잘 아시겠죠? За ингэж хэлж байгаагийн учрыг та нараа сайн ойлгож байгаа болов уу гэж бодож байна. 그러니까 이 세상의 구조가 하나님께서 물론 보존하시고 또 지켜주시고 섭리하시는데, 예, 그것은 단지 그 안에서 하나님의 백성들을 구속하시려고 이 사회 구조를 하나님께서 유지하신다는 것입니다. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг одоо оршин байлгаж хүн төрлөختнийг тэр дэлхийн ертөнцийн дээр одоо амьд оршоох байлгахын тулд одоо энэ нийгмийн байгууллагыг зөвшөөрсөн. Гэхдээ бурхны авралын ажил нь бол тэр нийгэм дундаас өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аврах ажил байдаг.
Тэгээ тэр сонгосон ард түмнээ тэр аврахын тулд энэ нийгмийн байгууллал, нийгмийн бүтэц гэдэг зүйлийг бурхан зөвшөөрсөн гэсэн үг юм. 자, 그래서 이것에 대해서는 이 루터의 두 왕국에 대한 설명을 좀 참고하시면 됩니다. 루터의 두 왕국. За энэ тухай илүү тодорхой ойлгохын тулд бид нар Лютерийн дэвшүүлсэн хоёр хаанчлал гэдэг одоо юу онолыг авч үзэх хэрэгтэй. 자, 이 두 왕국이라 하면 그러니까 이 세상 나라가 있고 하나님 나라가 있다는 거예요. Энэ хоёр хаанчлал гэдэг нь болохоор нэг нь бол одоо энэ дэлхийн хаанчлал, нөгөөх нь болохоор бурхны хаанчлалыг ярьж байгаа. 자, 그러니까 이 세상 국가는 완전하지 않습니다. За энэ дэлхийн хаанчлал бол төгс биш ээ. 자, 그런 가운데 하나님께서 교회를 통해서 이 세상 나라에 하나님의 나라를 우리에게 이 교회를 통해서 보여주시는 겁니다. За тэгээд энэ дэлхийн энэ янз бүрийн хаанчлалууд байж л байдаг. Гэхдээ ерөөсөө төгс биш тийм үү? Тэгвэл бурхан чуулганаараа дамжуулаад бурхны тэр төгс хаанчлалыг энэ дэлхийн хаанчлалуудад харуулж байт юм аа. 자, 그런데 이 교회가 이 세상 나라를 완전한 나라, 그러니까 악이 없는 나라, 그런 나라로 만들 수는 없다는 것이에요. Тэгвэл тэглээгээд энэ чуулган бол энэ дэлхийн хаанчлалыг тэр бурхны төгс хаанчлал болгож өөрчилж чадахгүй. 자, 그래서 결국은 이 세상 나라는 결국 그 인간의 죄로 인해서 망할 수밖에 없어요. 하나님의 심판을 받을 수밖에 없습니다. Тийм боломж байхгүй одоо дэлхийн хаанчлалыг бурхны хаанчлал болгож өөрчилж шинжлэх боломжгүй. Тийм учраас энэ дэлхийн хаанчлал бол тэр одоо бузар булаа тэр гим нүгэлтэйгээ хിവэрээ явсараад эцэст бурхны шүүлтээр орхоос өөр аргагүй юм. Тийм хаанчлал юм аа. 자, 그렇다면 영원한 나라는 어디냐? 이 세상 나라가 아니라 영원한 이 하나님 나라가 바로 영원한 나라가 되는데 우리가 이제 거기에 가게 된다라는 것이죠. Тэгвэл энэ дэлхийн хаанчлалаас бол ерөөсөө тийм мөнхийн хаанчлал байхгүй тийм ээ. Тэр бузар булаа та зурласаар явсараад эцэст ингээд шүүгдэж мөхөд сүрх юм байна. Тэгвэл мөнхийн хаанчлал гэж юу н байдгийм үү? Тэгвэл тэр нь байна. Тэр нь бол бурхны хаанчлал юм. Тэгэхээр бид нэр бол одоо тэр яг тэр бурхны мөнхийн хаанчлалд орохоор сонгогдсон хүмүүс байгаа. Эцэст бидний очих газар бол тэр бурхны мөнхийн хаанчлал юм. 자, 그렇다면 이 세상 국가, 이 세상 나라가 존재해야 되는 이유는 무엇인가 하면 이 나라 안에서 교회를 통해서 복음을 전파하고 또 뿐만 아니라 이 국가가 이 정의와 질서를 유지하기 위해서 필요한 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 이 세상 국가가 필요한 이유는 교회를 통해서 복음을 전파하게 하고 또 이 국가가 정의와 질서를 유지하기 위해서 이 세상 나라가 필요하다는 것입니다. 세상 국가. 네. За тэгвэл энэ дэлхий дээр одоо энэ янз бүрийн улс гүрнүүд тийм ээ улс орнууд оршин байх хэрэг юу байгаа юм бэ гэх юм бол энэ чуулган ажиллаа хийхин тулд тэр талбар хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгээ тэр талбар нь энэ улс орнууд болж байгаа. Чуулган тэр улс орнуудад сайн мэдээг түгээд тэнд илгээлтийг хийж тий бурхныг түгээн дэлгэрүүлэх ёстой. Дээрэс нь одоо альва одоо шудраг ёс болон эмх цэгцийг тогтоохын тулд энэ улс орон гэдэг ийм бүтэц хэрэгтэй байгаамаа. 자, 성경은 종말, 이 종말이라는 것은 이제 마지막 때죠. 예수님이 오실 때, 이때 이제 새 하늘과 새 땅이, 그러니까 새 왕국이 올 것이라고 말씀하고 있습니다. 다시 말씀해 주실래요? 그러니까 성경은 이 마지막 때,
마지막 때라 음, 하면은 이제 마지막 심판, 즉 주님이 오실 때죠. 그러니까 주님이 음. 오실 때 이 땅에 새 하늘과 새 땅이 이루어질 거다, 올 것이다. 새 땅이 임할 것이다라고 말씀하고 있습니다. 맞아. Библиэд хэлэхдээ ертөнцийн төгсгөл эцсийн өдрүүд гэж хэлсэн байна тийм ээ. Тэгэд энэ эцсийн өдрүүд буюу ертөнцийн төгсгөлд бүх зүйл одоо шинчлэгдэх болно. Тэгээд шин тэнгэр, шин газар буюу шин хаанчлал ирэх болно гэж хэлсэн байдаг. 자, 그래서 교회는 주님 오실 때까지 우리 성도들이 이런 여러 사회 상황 속에서 하나님의 사랑과 구원을 전파하도록 부름을 받은 것입니다. Тэгэхээр тэр одоо төгсгөл ирэх хүртэл чуулган болохоор хувь хүнч бай, одоо нийгэмч бай энэ янз бүрийн нөхцөл байдал донд Бурхны хайр ба авралыг тунхаглахаар дуудагдсан юм аа. 자, 이러한 일을 하는 데 있어서 이 대리자가 필요한 것입니다. 대리자. 하나님의 일을 이렇게 맡아서 할 수 있는 그러한 이 대리자. Тэгэхээр энэ авралын ажлыг одоо гүйцэлдүүлэх, сайн мэдээг тунхаглах энэ ажлыг хийхийн тулд Бурхан одоо энэ ажлуудыг хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Бурханы өмнөөс энэ ажлыг нь төлөөлөн хийх хүн хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо Бурханы төлөөний хүн гэсэн үг. 애굽의 이스라엘 백성에게 있어서 대리자는 바로 모세였습니다. 모세. Египтийн боолчлолд дарангуйлагдаж байсан Израильчуудын хувьд бол энэ төлөөний хүн, Бурханы төлөөний хүн нь бол Мосе байсан. 자, 애굽이 지금 상황이 아까도 말씀드렸지만 굉장히 이 종교적으로 또 사회적으로 아주 급변하고 있었다고 했죠. Түрүүн бидний одоо авч үзсэнчлэн энэ үед Египтийн тэр нийгмийн нөхцөл байдал нь бол шашны хувьд ч гэсэн нийгмийн хувьд ч гэсэн маш тийм огцом эргэлтийн үе тийм ээ. Эрс шинжлэлтийн үе байсан. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 애굽에 이제 살게 됐을 때는 이제 양을 치고 가축 기르는 그런 그 유목 그런 인들로서 이 일을 하고 있었었어요. Израильчууд юу Египтэд анх очих үед тийм ээ нөгөө 70 хүн анх очих үедээ ямар одоо аж ахуй эрхэлдэг байсан бэ гэвэл тэд нар бол мал малдаг байсан. Одоо мал сүргээ харуулж нэгсэндээ нүүдэлчин маягийн амьдралтай байсан. 자, 그런데 이제는 애굽의 새 왕이 이제 등장하면서 이스라엘 백성들에게 벽돌을 굽고 아주 힘든 이 노역, 일을 이 혹독하게 시키게 되었습니다. Харин одоо нөгөө төр засаг нь шинчлэгдээд октоор тийм хааны удам гарч ирээд тэгээд тэгснээс хойш бол тэр нөгөө малчин нүүдэлчин байсан израилчуудад маань боолын тэр ажлыг одоо хийлгэж тулгаж эхэлсэн байгаа. Тэр нь болохоор одоо сүрлээр тэр шавартай холиод тэр юу тоосго хийх гэх мэтчлэн маш хүнд хүчээр ажлыг тэдэнд даалгаж хийлгэж байсан. 자, 그러니까 하나님은 이렇게 고통받는 이런 상황 가운데서 하나님이 모세를 부르신 것입니다. За тэгээд тийм боодын маш хүнд хүчээр хөдөлмөр ихрэлж маш их тийм зовлон шаналл донд байсан. Тэгээд тэдний төлөө бурхан өөрийнхөө төлөөний хүн болгож Мосег илгээсэн. 자, 만일에 이스라엘 백성들이 어려움 없이 잘 먹고 잘 살고 있었다라면 이들이 과연 하나님을 찾았을까요? Тэрөө Израильчууд урдын адид Египтэд одоо гэдэс затгалан мөр бүтэн ямар ч тэр дарамт зовлон байхгүй эрх чөлөөтэй дураараа сайхан амьдарч байсан болвол
бурхныг тэдээ эрен хайж, бурхныг туслаач ээ гэж ёолон хашгирах байсан болов. 자, 우리도 마찬가지죠. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 자, 우리는 알 수 없지만 여러 상황 가운데에서 특별히 그런 이렇게 힘들고 어려운 상황 가운데에서 우리는 더욱 하나님을 찾고 하나님을 부르짖게 된다라는 것입니다. Бид нар өөрөө сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ л бид нар бол тийм одоо хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон, зовж шантарсан тийм үедээ бид нар бурхныг илүүтэй эрен хайж бурхан тандан залбирдаг шүү дээ. 자, 다시 말하면 그러니까 이제 우리에게 있어서 이 고난은 하나님께서 우리에게 은혜를 주시려고 하는 아주 적당하고 좋은 그러한 이 시간이다라는 것을 우리가 알 수 있죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зовлон гэдэг зүйл бол бурхан бидэнд илүү сайн нэгүслийг өгөхийн тулд зөвшөөрч байгаа хамгийн хэрэгцээтэй зүйл гэж хэлж болох юм аа. 자, 그래서 하나님께서는 하나님의 대리자 모세를 이스라엘 백성들에게 보내신 것입니다. За тэгээд бурхан өөрийнхөө төлөөний хүн Мосег Израильчууд руу илгээсэн. 자, 이때 이 모세는 상당히 카리스마적인 이 지도자였습니다. 카리스마. 굉장히 이 За 권위적인 지도자였습니다. За тэгээд Мосе болохоор маш юм харизматай тий харизматик удирдагч өөрөөр хэлбэл ийм захирангуй эрх мэдлэлээрээ далайлгадаг гэх юм уу одоо тийм захирангуй тийм хүн байсан удирдагч байсан. 자, 모든 지도자가 다 그렇게 카리스마적이진 않습니다. Ер нь бол бүх удирдагч нар ийм харизматик байдаггүй. 그러나 그러한 역할을 감당해야 될 일이 있기 때문에 이런 지도자들을 하나님이 보내시는 겁니다. Заавал бүх удирдагч нар ийм харизматай, ийм захирангуй, тий ширүүн дөрвөн тийм хатуу байх албагүй л дээ. Гэхдээ тийм удирдагч хэрэгтэй болох үе байдаг. Тэгээ бурхан яг тийм удирдагч хэрэгтэй үед нь яг тийм зан чанартай тийм одоо хүнийг томилж удирдагч болгодог байгаа. 자, 하나님께서 특별히 이 모세를 보내시기 전에 준비를 많이 하게 했습니다. Бурхан Мосег илгээхээс өмнө түүнийг маш ихээр бэлдсэн. 자, 우리가 잘 알듯이 이 어린 시절을 애굽 왕실에서 보내게 됐죠. 왕자로서. Маш онцгойгоор бэлдсэн гэж хэлж болно. Жишээлбэл бидний сайн мэддэгчлэн бүр түүнийг нялх байхаас нь ахуулаад Египтийн хааны ордонд өсгсөн байгаа. 자, 그래서 거기서 애굽의 뭐 문화, 정치, 법률 많은 공부를 거기서 하게 된 것입니다. За тэгээд тэр хааны ордонд Египтийн одоо соёл, улс төр, шашин шүтлэг гэх мэтчлэн янз бүрийн тэр мэдлэгт суралцуулсан. 그러니까 애굽에서 40년간 살면서 애굽의 왕자로서 지도자적인 그런 소양과 여러 가지 공부를 많이 한 거죠. За хууль дүрм гэх мэтчлэн. За тэгээд Египтийн тэр хааны ордонд тэр 40 жил амьдрахдаа Египтийн одоо ханхүү болж өссөн байгаа шүү дээ. Тэгээ ханхүүгийн хувьд одоо тэр удирдлагын ур чадвар мөн Египтийн хууль, эрх зүй гэх мэтчлэн маш олон зүйлд суралцсан байна. 자, 물론 거기서 이제 더 이상 이제 잊지 못하고 이제 도망 생활하면서 나머지 40년, 이 40년은 이 사막에서 이 도피 생활을 하게 되죠.
За түүний дараа одоо зайлшгүй шалтгааны улмаас тийм ээ бидний сайн мэддэгчлэн тэр шалтгааны улмаас одоо тэндээс ялцчгүй одоо тэр хааны ордноос зүхтааж говь цөл рүү одоо зүхтаахад хүрсэн байгаа. Тэгээд тэр цөлд очиод 40 жил ингээ амьдэрсэн. 자, 하지만 이 도피 생활이 이 모세에게 있어서 굉장히 중요했던 것은 이스라엘 백성들이 40년간 또 이 그러니까 이 광야에서 생활하게 되죠. За ингэж цөлд дахиад 40 жил амьдэрсэн энэ Мосегийн энэ оргодол тэнүүл маягийн энэ амьдрал нь болохоор юутай одоо холбогдож байгаа гэхээр хожим Израильчууд Египтээс чөлөөлөгдөөд цөлд 40 жил тэнүүчилж амьдэрсэн тийм үү. Тэр амьдралтай бас ингээ холбогдож ирж байгаа. 자, 결국엔 보면은 이 80년, 모세에게 있어서 이 80년 이 세월이 이 하나님께서 준비하는 기간으로 그렇게 예, 사용했던 것입니다. 80년 동안. Тэр Мосегийн одоо амьдралын одоо эхний 80 жил тийм ээ одоо хааны ордонд өнгөрүүлсэн 40 жил, цөлд өнгөрүүлсэн 40 жил нийтдээ энэ 80 жилийн хугацаа бол түүний одоо үлдсэн бүх амьдралынх нь амьдралдаа хийх тэр үйлчлэлийн төлөөх бэлтгэл хугацаа байсан гэж хэлж болох юм аа. 자, 그러니까 오늘날로 표현하자면 이제 나이가 80이 됐어요. 그리고 이제 하나님의 일을 이제 예, 목회를 이제 시작하게 된 것입니다. За ингээд Мосе 80 нас хүрээд яг 80 нас хүрээд одоо тэнд 80 нас хүрсэн тэр үеэсээ л жинхэнэ ёсоор бурхны ажлыг үйлчлэлийг хийж эхэлсэн гэсэн үг. 자, 여기 계신 분들 가운데 80 되신 분 계셔요? 80? Манай оюутнуудын дунд 80 настай хүн байгаа лөө. 네, 어, 다, 다 모세보다 다 어리시죠? 아, 있으세요? 80? 난제득 네. 네. 예, 이제 시작입니다. 이제 시작. 이제 80이 이제 시작입니다. 목회 시작입니다. 예, 하나님의 일을 시작하는 예, Нанжидэгчээс бус нь бол Мосегоос одоо залуу, Мосегоос дүү вэ шүү дээ. Нанжидэгчийн үед бол одоо л үйлчлэл нь эхэлж байна гэсэн үг. 자, 어쨌든 이 중요한 것은 하나님께서 이렇게 준비하셔서 사용하신다는 것입니다. За ямар ч хэлсэн үгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр бурхан өөрийнхөө үйлчлэлд эхлээд бэлтгэдэг юм аа. Тэр хүмүүсээ одоо үйлчлүүлэх гэж байгаа хүмүүсээ эхлээд бэлтдэгэ гэдгийг бид нар харж байна. 자, 그리고 나서 하나님은 모세를 이 하나님의 산, 예, 이 떨기나무의 불꽃으로 나타나시고 모세를 부르셨습니다. За ингээ бэлдсэний эцэст бурхан Мосег тэр өөрийнхөө уул руу дуудсан байгаа. Тэгээд тэр уулан дээр тэр шатаж буй модоор дамжуулан түүнд өөрийгөө илчилж харуулсан. 자, 이 만남은 여호와의 계시였습니다. Энэ уулзалт бол тэр эзний илчлэлт байсан. 자, 거기서 모세는 하나님을 보게 되고 또 하나님의 음성을 들으면서 그분이 누구인지를 알게 되었습니다. За бурхан Мосе тэнд бурханыг харсан, бас бурханы дуу хоолойг сонссон, бас бурхан чухам хинбэ гэдгийг таньж мэдсэн. 자, 우리 출애굽기 3장에 보면은 이제 거기에 이제 모세가 이제 하나님을 만나는 장면들이 나오죠. Гэтэл намын 3 дугаар бүлгээс харах юм бол одоо яг энэ үйл явдал гарч байгаа Мосе бурхантай уулзаж байгаа тухай. 자, 우리가 여기서 이 만남은 굉장히 신비롭지만 그러나 계시적이다라고 우리가 봐야 됩니다. 계시적이다. Энэ үзэгдлийг бид нар нэг талаараа маш ер бусын боловч бас
нөгөө талаараа энэ бол илчлэлт юм аа гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй. 그러니까 계시적이다라는 말은 뭐냐면 하나님이 자기를 보여주셨다, 알려주셨다라는 의미입니다. За илчлэлт гэж яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр яг энэ үйл явдлаар дамжуулж бурхан өөрийгөө илчилж харуулсан учраас юм. 그래서 출애굽기 3장 14절에 굉장히 중요한 말씀을 하시죠. 나는 스스로 있는 자다라고 자신을 알려주십니다. За тэгээ Гитлэл 3:14 дээр бурхан маш чухал үгийг Мосед хэлсэн байдаг. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би бол би байгаа юм аа гэж хэлсэн. 자, 이 세상에는 스스로 존재하는 자들이 없죠. Энэ дэлхийн ертөнцийн бол ерөөсөө өөрөө ингээ би дааж тэг хинээс ч хамааралгүйгээр оршин байдаг нэг ч зүйл байдаггүй. 자, 스스로 존재한다라는 것은 하나님은 영원하신 존재다, 전능하신 존재다라는 것을 말씀해 주시는 겁니다. За энд би байгаа гэж хэлсэн байгаа тий. Тэгээд энэ би байгаа гэдэг нь одоо нэгэсэндээ би бол би юм аа. Би өөр хинээс ч хамааралгүй би өөрөөрөө л оршин байдаг. Хин ч намайг оршоон тогтноодгүй би өөрөө одоо би дааж хинээс ч хамааралгүй оршин байдаг гэсэн. Тэгэхээр бурхан бол яг ийм л оршоо гэсэн. 자, 하나님이 이스라엘을 구원하실 때 모세가 이 산에서 여호와를 섬기기 위해 예, 이스라엘 백성들을 시내로 이끌 때는 더 많은 계시를 주셨습니다. Тэгээ Израилийн ард түмнийг Египтээс чөлөөлж гаргаад тэгээд энэ уулан дээр бурхан Мосе бурхантай дахин уулзаад бурханаас илчилт авах үед бурхан Израилийн ард түмэнд өөрийгөө бүр ч илүү ихээр илчилж өгсөн байдаг. 자, 우리가 이 신학이라는 것은 이 하나님에 대해서 이해하려고 노력하는 것입니다. Энэ теолог гэдэг үг байгаа. Тиймээд энэ теолог гэдэг бол бурхныг таньж мэдэх гэсэн утгатай. 다시 말하면 하나님은 어떤 분이신지 또 하나님은 어떻게 일하시는지 이런 것에 대해서 우리가 아는 것입니다. 알아가는 것입니다. Өөрөлд бурхан гэж ер нь хий юм бэ? Бурхан ер нь юу хийсэн, юу хийж байгаа вэ гэдгийг судалж мэддэг ухаан бол теолог ухаан юм аа. 자, 이 모세의 신학 교육은 바로 이곳에서, 그러니까 그 시내산, 꺼지지 않는 이 떨기나무에서 이 시작이 됩니다. Тэгээ Мосегийн хувьд болохоор энэ теологийн мэдлэг боловсрал нь яг л эндээс буюу тэр дүрлзэж буй тэр гал дүрлзэж буй тэр модыг анх харсан тэр мөчөөс энэ Мосегийн теологийн боловсрал ихэлсэн гэж хэлж байна. 자, 이 신학은 굉장히 중요합니다. Ер нь бол энэ теолог гэдэг бол маш чухал ухаан байгаа. 그러니까 하나님에 대한 지식, 우리가 하나님을 어떻게 아느냐, 어떻게 믿느냐, 이게 굉장히 중요하죠. Бурхны тухай мэднэ гэдэг бол бас бид нар бурханд яаж итгэх юм бэ? Бурхныг бид нар бурхныг яаж таньж мэдэх вэ? Бурханд яаж итгэх вэ гэдэг энэ бол маш чухал ойлголт юм. 자, 그래서 역사와 성경에 하나님께서 자신을 이렇게 나타내 보여주시는데 이것을 우리의 신학에 딱 정착시키는 것이 굉장히 중요한 일입니다. Тэгэхээр энэ түүх болон Библиэр дамжуулаад бурхан өөрийгөө ингэж илчилж маш тодорхой ингэж илчилж харуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ бурхны өөрийнхөө тухай илчилсэн энэ илчлэлтийг бид нар өөрийнхөө төр теологт яг ингэж суулгаж өгөх нь маш чухал ажил юм аа. 자, 그러니까 이 신학이 잘못되면 그러니까 하나님을 내가 잘못 알게 된다는 거죠. 그러면 하나님을 바르게 섬길 수 없게 되는 것입니다. Тэрвээ бидний теолог өөрөлд бурхны тухай мэдлэг маань тийм ээ буруу тогтчих юм бол буруу байх юм бол
бид нэр одоо бурханд буруу итгээд эхлэнэ гэсэн үг. Одоо бурханы тухай итгэл маань ч гэсэн буруу болоод явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд цаашлаад бурханд үйлчлэхдээ ч гэсэн буруу үйлчлээд байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ теологи зөв байх нь өөрөөр хэлбэл бурхныг мэдэх мэдлэг маань зөв байх нь маш чухал юм аа. 자, 그래서 하나님은 모세에게 자신을 보여주시고 뿐만 아니라 하나님께서 여러 가지를 또 말씀해 주시는 거죠. Тийм ч учраас бурхан өөрийгөө одоо Мосед шууд өөрөө илчилж харуулсан өөрийгөө хэн гэдгээ хэлсэн. Тэгээд улмаар цаашаа бас өөрт нь зөв үйлчлэхэд удирдан чиглүүлж өгсөн. 자, 그런데 이때 모세는 지도자가 되려면 적절한 준비가 필요하다 이렇게 생각을 했었습니다. За тэгээд Мосег одоо анх Мосед өөрийгөө илчлээд тэгээд юу анх илчилж харуулад Мосед ингэж уулзах үед Мосе яаж одоо түүнийг нь хүлээж авсан бэ гэхээр дахиад би одоо бэлдэх хэрэгтэй. Өөрийгөө одоо бэлэн биш байна. Би одоо үүнд бэлдэх хэрэгтэй гэж бодсон. 자, 그래서 우리가 출애굽기 3장 본문에 보면 이 모세가 자기는 준비가 안 됐다. 자기는 부적합하다. 이렇게 이제 생각을 했던 거죠. Тэгээд илчил 3 дугаар бүлгээс харах юм бол Мосе өөрөө хэлсэн ба тий би одоо бэлэн биш байна. Дахиад би бэлдэх хэрэгтэй. Би маш тийм дутууд улмиг хүн гэж хэлсэн байдаг. 그래서 여러 번 거절하는 장면을 우리가 보게 됩니다. Тэгээд хит хит удаа ингэж татгалзаж байгааг бид харж байна. 그런데 하나님은 그러한 모세를 계속 설득하고 있습니다. Би бурхан болохоор харин Мосег тэгэх тусамд нь одоо байнга ятгах байсан. 자, 왜냐하면 하나님은 이렇게 부르셔서 하나님의 일을 하게 하실 때는 합당한 사람으로 이미 준비를 시키십니다. Яагаад бурхан тэгэж Мосег ятгах байсан бэ гэхээр бурхан аливаа ажилд биднийг томилохтой өөрийнхөө ажлыг хийлгэхээр томилохтой бол биднийг яг зохистой хүн болтол нь бэлдсэн байдаг. 자, 뿐만 아니라 이 준비시킨 사람을 일을 하게 하실 때 제멋대로 하도록 또 내버려 두지 않으십니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан тэр ажлыг одоо өөрийнхөө ажлыг тэр хүнээр хийлгэнэ гэдэг ингээд шийдэх үедээ за энэ хүн өөрөө дур мэдээд хийчихнэ үз өөрийнхөө дураар хийчих байх гэж ерөөсөө тэгэж дураар нь тавьдаггүй. 자, 물론 모세가 인간적인 생각에서는 이제 부담이 되죠. 왜냐면 지금 자기가 이제 예? 뭐 광야에 이제 도망자 신세고 또 하나님이 큰 일을 지금 맡기신 거 아니겠어요? 거기에 대해서 이 모세가 굉장히 겸손한 자세로 이렇게 하나님 앞에 할 수 없다고 어, 이제 말했을 것입니다. Мосегийн зүгээс ч гэсэн бас ойлгож болох юм л да тэр чинь одоо нэгэн дэлгүүн юм чинь бурхан түнд асар одоо чухал тий маш том ажлыг даалгаж байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо энэ ажлыг үнэхээр хийж чадна гэж үү над шиг одоо ийм тэнүүлжтэй оргодол зөвхтөл ийм хүн ийм гайхалтай бурхны агуу үйл хэргийг хийж чадна гэж үдэ гэж өөрийгөө голох тий одоо нэг талаараа бас айж имэх ийм сэтгэлтэй тэгээд бас нөгөө талаар даруу ч гэж хэлж болох ийм зүрх сэтгэл басгийн дотор төрсөн байхыг үгүйсэхгүй. 자, 그러나 결국 하나님께서는 그의 준비된 백성을 부르시고 또 애굽에서 구원하시면서 모세와 만나 하나님의 산에서 예배를 드리게 함으로써 이 모세가 하나님의 종이다라는 것을 하나님께서는 분명하게 입증하셨습니다. Тэгээд эцсийн эцэст бурхан
өөрийнхөө одоо тэр сонгосон ард түмнийг дуудаж Египтээс аварч тий. Тэгээд Мосетэй анх уулзсан тэр эзний уулан дээр тэр ард түмнэр хүндэтгэл мөрөглийг өргүүлснээрээ Мосе болвол жинхэнэ бурхны зарц вүн юм гэдгийг нотлон харуулсан. 자, 하지만 이 모세가 처음부터 이렇게 참 하나님의 일을 받아들이기가 굉장히 쉽지 않았죠. Тэгээ хожим нь одоо энэ бүхэн нотлогдсон ч гэсэн эхэндээ бол бурханы тэр дуудлагыг одоо шууд хүлээн авахд бол Мосе юм амар байгаагүй. 네, 우리 다 마찬가지죠. 저도 여러분도 우리가 이 하나님의 일을 맡아서 한다는 것이 참 쉽지 않은 일입니다. Тэгээ та бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан тийм ээ. Анх ингээл бурхан өөрийнхөө үйлчлэлийг, ажлыг ингээд даалгах үед шууд хүлээж аваад одоо хийя чаднаа гэж ингэж бодоход хэцүү байдаг шүү дээ. 그래서 모세가 출애굽기 4장 13절의 말씀을 보면은 나는 못하겠으니 보낼 만한 자를 보내시라고 이렇게 강력하게 모세가 반항을 합니다. Тэгээ Мосе 4-ийн юу гитлэл 4:13-аас харах юм бол тэр өө эзэн та өөр хин нэг явуулаач гэж хэлсэн ба. Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо хүлээж авахад тийм ээ хийж чадна гэж өөртөө итгэхэд хэцүү тийм агуу үйл хэрэгээс учраас Мосе ингэж татгалцсан. 자, 우리 같으면 그 거절하는 모세 앞에서 그래, 너 하지 마라. 그래, 너 안 되겠다. 이렇게 말할 것 같은데 하나님은 오히려 화를 내시면서 이때 에, 모세에게 아론을 붙여주십니다. Тэгээ хэрвээ бид нэр бурхны оронд байсан болвол одоо өчнөө ятгалаа шүү дээ Мосег тий ятгаад ахад л одоо Мосе би чадахгүй гээл тэгээ бүр өсвөлдө та өөр хүнийг явуулчаач гэд ингэж хэлвэл бид нар одоо Мосег за ерөөсөө чи бүтэхгүй юм байна болио хэлээ чам шиг хүнийг явуулж байсаас өөр хүн явуулсан дээр юм байна гэж ингэж хэлэх байсан байх. Гэтэл энэ 14 дугаар ишлэгийг харамлал эзний уур хэлэн Мосегийн эсрэг бадарсан гэж байна. Эзэн эцэстээ бүр тэсгэ байгаад бүр Мосед уурлаад тий. Тэгтээ түүнийг болиулаагүй харин оронд нь Аароныг түүнтэй хамт явуулъя гэж хэлсэн байна. 자, 그러니까 모세가 불안했던 것은 뭐냐면 내가 이 일을 혼자 감당할 수 있을까? 이런 생각 때문에 불안했던 거죠. Тэр Мосегийн одоо хамгийн их айж исэн зүйл нь юу вэ гэхээр би ер нь ийм агуу үйл хэргийг ганцаараа хийж чадах юм уу гэсэн тийм айдас түүний дотор байсан. 자, 우리가 여기 말씀을 보더라도 하나님의 일은 결코 혼자 하는 게 아닙니다. Эндээс харахад ч гэсэн ерөөсө бурхны ажлыг бид нар ганцаараа хийдэг юм биш ээ. 이 선교, 이 하나님의 일, 여기에는 반드시 하나님께서 이 협조, 협의, 그러니까 함께, 이 함께 하는 것을 필요로 합니다. 함께. Ялангуяа одоо бурхны хамгийн агуу үйл хэрэг болох нь илгээлт байна тийм ээ. Тэгээ илгээлтийн ажлыг бол бид нар энэ илгээлтийн ажилд бол зайлшгүй одоо хамтын ажиллагаа, зөвшөлтсөл, багийн одоо хамтын ажил бол зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. 자, 그래서 모세가 이후로 이제 아론도 옆에 있었지만 하나님의 일을 할 때 결코 혼자 일을 감당하지 않았습니다. Тэгэд энэ цагаас эхлээд Мосе бол бурхны ажлыг хийхдээ ерөөсөө ганцаараа байгаагүй. Аарон мэдээж хамт байсан бас өөр олон хүмүүс түүнтэй хамтарч энэ ажлыг хийж байсан. 즉 언제나 그의 동료 사역자들과 함께 사역을 감당했던 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Мосе ерөөсөө ганцаараа хийж байгаагүй, хийдэггүй байсан. Тэр үргэлж өөрийнхөө хамтран зүтгэгчдтэй хамтрагчтайгаа хамт бурхны ажлыг хийдэг байсан. 자, 그러니까 하나님은 오히려 자, 보세요. 하나님은
하나님을 이 섬기는 자를 부르실 때 어떤 성인, 성자, 뭐 고행자 이런 자들을 부르시지 않습니다. За тэгээ эндээс харах юм бол бурхан өөрийнхөө одоо ажлыг даатгах хүнийг хайхдаа тийм хүнийг дуудахдаа ерөөсөө одоо тий ариун гигантын ч юм уу эсвэл одоо олон жил агууд сууж бясалгаж тийм ээ суусан тийм хүнийг ерөөсөө дуудадгүй. 자, 그러니까 이 영적인 지도자들을 보면 일반적으로 독재가 아니고, 그러니까 혼자 막 일 다 하는 게 아니고, 이 협동, 같이 함께 이렇게 하는 사람으로 이루어집니다. Бас нэг сүнслэг удирдлагыг харах юм бол ерөөсөө ийм ганцаараа дарангуулан захирах биш харин хамтын ажиллагаа, хамтын үйлчлэлээр одоо бүрдсэн байдаг. 자, 그래서 주의 종들은 이 회중이나 또 동료 사역자 가운데서 나타난 은사, 재능을 인정하는 겸손한 태도를 갖춰야 합니다. Энэ үднээсээ эзний ажлыг хийж байгаа эзний зарцнаар бол тэр итгэгч хүмүүсийн дунд байгаа тэр хамтрагч нар ялангуяа одоо тэдний дундаас тэр хүмүүст байгаа сүнсний тэр бэлэг авьяас нь юу байна, тэр сүнслэг ур чадварууд нь юу байна гэдгийг олж харж тэрнийг нь хүлээн зөвшөөрч чаддаг тийм даруй хандлагатай байх нь маш чухал юм аа. 자, 모세도 처음에는 이 가족의 도움을 받았고, 나중에는 이 행정적인 일을 처리하는데 장로들의 도움을 받았습니다. Тэгээ Мосег харахад л гэхэд Мосе эхэндээ бол одоо гэр бүлийнхнээсээ тусламж авч байсан тий. Ах Аарон, эгч Мариам гэх мэтлэн тэр гэр бүлийнхний түнд тусалж байсан бол дараа нь тэр одоо гүйцэтгэх ажлыг хийхийн тулд засаг захиргааны ажил тий гүйцэтгэх ажлыг хийхийн тулд ахлагч нарыг ард түмний дундах ахлагч нарын тусламжийг бас авсан байгаа. 자, 그것이 바로 성경적인 이 원리로 이 지도하는 것입니다. Энэ бол яг л одоо Библийн дагуу Библи суурьтай Библи зарчимтай удирдлага юм аа. 자, 모세의 임무는 하나님을 섬기는 일이었습니다. Мосегийн хамгийн гол үүрэг юу байсан бэ гэвэл бурханд үйлчлэх явдал байсан. 자, 하나님은 그 사역을 위해서 그를 준비시켰습니다. Харин бурхан бол түүнийг өөрийнхөө үйлчлэлд зориулан бэлтгэсэн байгаа. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За үгээр хичээлээ өндөрлүүлье.